CZS cable chung kwa te chibai ule Noel Vanal Wat Pui kania chanchin thar langsar zol te ngai thang Pujon LT sang DC scholarship chuan scholarship district chu Mizorama district te berpol ni ma ila talent nei thatak tak omna ania kan talent te a thazonga kan man chuan district dang te enton tlak kan ni thayang ati Engineer rin oma minister in a department and call office mun ma enin thok tu ten income na hun an nei Sinot Hospital dur tlang ten nimin khan scholarship diakon Ocean Hall athonin damlo an en chanchin kim changzo kin ngai thang Pujon LT sanga DC scholarship chuan scholarship district chu Mizorama district te berpol ni ma ila talent nei thatak omna ania kan talent te athazonga kan man chuan district dang te enton tlak kan ni thayang ati he thui vo in chanhuwa scholarship district volleyball association in Pukelrin liana MLA Cup Sangni somni Pathum Inter-Village Council Volleyball Tournament an buat sai kharna hun an mana khwalian ani na asoya scholarship district a hian kumkhat ko omtling vedon ta a scholarship district chung khosang sang te katlo to a function sang sang ate katel to a hemi atanga ka mu chu scholarship district a hian talent nei thatak tak an lo om cheuti hi ani ati a heng kan talent nei te hi thatakin kan mananga ya district dang enton tlak ni tura chan kan lak anga ya ni ati scholarship DC chuan infiam mi te chu rui hlo laka an fili ma tul thu soin rui hlawin kan thalai te nun ati chena se em a infiam mi tan rui thei thil hi ti lo acha a sport person ni tur chuan she sel that angai thu le rui hlo le rui thei thil ti hian a she sel thei lawa chu wangin kan eile in tur te po kan film khorangai ati a district level mai ni lo state level le national level a te po lang thei tura kan in vor chwa thei atul thu soin hemi tur hian mi mal kan poimo thu soya mani in thunun na kan nei that chuan pathianin kan thorin mate mala som nge yang DC chuan ati Inter-Village Council Volleyball Tournament kharna hunin khom hi Pularin Moengen te President Kodva ina kai shuaya pu SC Vanlal Huma Senior Vice President Kodva Tournament Match Commissioner ni Bokchuan Technical Report pe a match final dia konin 3-1 in marveng an hnia he thubot sei la hian mi pa final hi khel mek ani a dia kon le electric veng ten final hi an khel ani Engineer rin oma minister in department and call office munma enin thoktu ten income na hun an nei Minister SWNTA Sericulture AHNVT Excise and Narcotic Engineer rin oma changtu chuan wareng tele scholarship a department office to in thoktu ten income ho na hun thatak an nei Engineer rin oma minister chuan ramle namta na kan thona konga chanem ngai tak le mi pui rongbol tu kan ni na insurance in thokzel tu ra cha in insurance chunga thokzel tu ra cha in kan hun nei te thazok le tangkai zo ka kan man thiam poimo ati a masona tam tak kan du rualin mani thil nei sa te en kol thiam poimo hle thu soin wantlang thil le department thil nei te chu mani ta ang taka en kol tu ra cha in rin om taka thoka rui hlo le thil thalo dang laka filim ngamzel turin kal khom te fui ani Achan Pol Department sang ma chop le an mamo minister bula an thlen chu theitop chu a malak puizel atum thu soin hun local zel tura po in po na thatak nen thok ho zel turin asom thar le ani Minister Engineer rin oma hian scholarship muna Excise and Narcotics Department Office baka wareng te muna Department of Sericulture Mulberry Seed Farm le AHNVT Office le amun ma te atloa quarter ram le heng department thoktu ten an lo dong songa thoktu te po in amun ngeya kala an har sanat le mamo ngai saktu minister an nei chu lo moman ti hle ani Sinot Hospital dur tlang ten nimin khan scholarship dia kon Ocean Hall athonin dam lo an en Sinot Hospital dur tlang te hian nimin khan scholarship dia kon Ocean Hall athonin dam lo en na an neya he hun hi World Herring Day pualin damlo in antir mita za som nga ENT ya za som thung bakwa medicine le nau panga za som ni pali ru ortho wa som sari pasari le
mei se that lo na awanga in entir somsari pakhat an oma surgery somli pani an vain mi zaruk le pathum anin entir ani thingdol VCP puti thangza wale PWDEE pularin ngetaten an lo choi oma kong siam dan mang hi an shilfia 20mm acha chau tur le silko tur ani awangin national highway anga cha in siam tur ani lo ti an soifia kong kama cheng mi then khaten an lo choi om bok ani veng chung pa hau IO welfare shwai tu te chuan atira acha zong tur le asiam dan mang an shiat fu lo wang ni in MLA hi an lo shila PWD ho tu ten an lo shilfia to nuwa chuan alom amanti a uluk ta kalo enkol zui le kong siam tu te lo tran pui turin Janpui anin huam thu an soi ani nimin chanhu khan chapchar ku takut pa engineer lorin oma minister excise veti agriculture chuan waireng te a department chan sang sang te chu ahmun ma te tlo in department thok tu te nen income ho na hun an nei Minister hian waireng te excise and narcotics department office lo ma saberin excise ten za na chibai an lo buka he huna hian income ho na nein an na tho dan le har sat na an nei te an soi hawa he mi nu hian excise check gate tlo le in gate mun ma le ram chin te en hoin gate chunglam chu sakzom thai se atang kai dan tura muna en ho na an nei boka minister hian AHN veti department potlo in veti quarters ram te en ho ani a veti a thok tu te le khotlang shwai tu te chuan helaya hian veti department rest house sa thai se an du thu an soi he menu hian minister hian go down venga Agriculture department mun ma potlo in minister hi department sang ho tu te le khotlang shwai tu te ba ka party shwai tu mi engmaza ten an choi oma Agriculture tlo zo hian aizola ma chautlang hal ani Union Minister of State for Rural Development and Steel Fagan Singh Kulaste chuan min khan press statement ti chuakin Mizoram Sarkar in Central Sarkar scheme mirthein sakchan puina Pradhan Mantri Awas Yojana kalpuida na alom lo ati Mami district a PMAY pek tura Sarkar in kumsang ni somni pakhat atanga somni pani chunga a approve chungkwa sangni zanhi somthum pasari le Central Sarkar atanga puisa pek vektot in zali somkwa pali chau zo felani chu tar langin ani thu tar langin Fagan Singh chuan mi sangkha jasari somli pathum te chutun hnaya PMAY hnuaya first installment chau pe kan ni ti in PMAY kalpui dan chu poyati thu asoi Union Minister of State chuan PMAY chungchanga kumsang ni somni pani atanga somni pathum chunga malakna official report fel tak an nei hlei theilo chu an nei hlei theilo ni atar langin a thalho hle ati a Mizoram Sarkar Rural Development Secretary le Mami DC po an data kol fel lo lai om te tidika update data nei turin shiatir an ni ati Mizoram sanghadil siam theina tur ram za zela somni pathum point bial pathum chawa sanghadil siam alani Fisheries Department ho tu tin hena changa thudon danin Mizoram a hian sanghadil siam theina ram hectare sing hi sangli vela oma tundin huna hian ram hectare sanga zanga somni pasari chuang shata chau sanghadil siam ani a kumsang ni somni pakhat atanga somni pani chung khan Mizoram a sanga quintal singli sanga zasari somnga le keji somnga vel thar anga chhut ani a Mizoram a cheng te sangha mamo za zera somthum pasari po a phushu zawlo hle ani hetianga Mizoram in asangha mamo aya tlem fe thar chwa ve chaw awang hian state pona tangin kumtin sangha quintal singthum vel laklu thinani a sangha chaw leina atan hian sarkar in quintal khata cheng sang thum somnga asenga aban chan ve tum sakin sangha dil nei te hna sangha chaw quintal khathi cheng sang khat zanga somni panga in aleitir le thin ani Congress Party chuan February ni somni pathuma Mizoram Legislative Assembly thutkhomna khan District Council and Minority Affairs changtu Minister Puarla Zirlianan direct funding chungchanga lemang kanvader mai ani kha Solama Khan Congress khan vote zon nan kan va mang mai ani kha anni hian an lo oi ve em a
kha chau kha ani a hau tak tak ani tia a soi chu thudik tar lan rem chang tak ani thu a soi nimina an thu chua MPCC chuan puara zirlianan ngaidam dil ngai khopa thu a soi sual Michan khatin Congress Party beinarem changa an lamang chal hi ngaidam dil tu le ngaidam tu te ti borban na ani ti in poyan ti thuan soya huatla ka ngai lang chuang Congress Party hi puara zirliana thu soi hober tu ni ma se kan ni ang ma se thudik tar lan rem changa kan mang mai don ti soin July ni li atangan ni som panga sangni som pakwa sangni pakwa khan khati laya Chief Minister Pulal Than Hall le Mizoram MP LS Silwala te khan Central Sarkara direct funding an deal na chu ngen puin an lo thlen to a ni som pasari thariat sang ni som pasari a Council of Ministers meeting po in Cabinet Memo item number 10 na Council of Ministers chuan the District Council te direct funding pack hi kan thlopa akal phung te financial control mechanism le administrative structure set up te chu Government of India in duang ro seti in thuthuk na anlo da felvek to anti Congress Party hian the District Council te le achunga cheng namsang sang te mangai ber tu ani chu anma mangai ber tu chu anma ni hi an ni ti anin chachiang an ti a kongsang sangin kan la mangai chunzom zel don bok ti in puara zir de an thua soi swala wanga ngaidam adil na hi an ngaidam thu an soi bok ani khati zong ka tun chama chanchin thar kan ti chwa thai ani e